Умманнэрмигит малунгисмангиттууруннангисаанник маанна умманнап талиттарфианиккуиппоқ тингерлаатилик марлунник наппарусилик сиуллэрмилли ақутсисуат сунерсут нассуатеққаалаартигу. So we are here in Greenland. Маани аққартартутут калааллит нунанниппугут иматуллуунни тоқаатингалуу марсими калааллит нунааннутсикиппугут марсип наанерани упернаарлу калааллит нунаат синерлуун қаанаартигиллугу ангалиллута уангуллу соқутигисараарпут илисиматуутут исситтуми иммап илуани итисууми илисиматусарниссарпут таманнами хуннерими итериник итинерусо илисимасеқарфигинеқингиппо таматуллу илисиматууссутсиккут алланик мисиссуассақарпугут сикумут илулиануллу аттуумассутеқартуник таманналу аама калааллит нунаанни илисиматусарфиуп соқутига to the ice field and to the biodiversity here in Greenland, which is very interesting. Апера нунатсинни соқутигинарсиннаасуник кангерлуқарто таамааттумуллу паасерусуллугу умманнап кангерлуа сооқ тоққарсиманера ималуакиво аалаягерпугут умманнап кангерлуанинниарлута нунақарфеерангууп икерасаап кангиатугааниллута сикуппат тааваниккумарпугут qaammatit арлаллит сикуерниссаата тунгаанут калааллит нунааннилу синериак тамаат ангаланикууатсигут манна кангерлуп нуаннернерпаатут алианааннерпаатуллу исигиатсигу тоққарпарпут қаққат сермип иигарфи илулиаллу наллернеқарсинаангитсут мааниппут тааматуллу аама аалиагеқатаавеқ умманнами икерасаммилу икунгутерпассуақарнерпут also more in Ikerasak where we decided to stay. And this was also a part аалаягернитсиннуллу илисиматусарнер кисими писсутаангила ааммали иллуқарфиуп инуиса пиффиссақарфигиниссаат уангуллу илисимасатсинник аггуассеқатигиссиннаанерпут пингаарутеқарпоқ Is it mean you have been also аперааралу таамааппат нунатта синериаани пиффинни алланиссимасасут акиворлу куятаани арсуммут сиуллермитсикиппугут аваннамуллу сиорапалук тикиллугу ангалаллута тааматуллу иллоқарфиит пигарнерсаат нунақарфиппассуутлу тикиппагут нунақарфиит иллоқарфииллу тамаккингилагут амерлақаамми аперааралу илисиматусарнерми инернерит сумут аторниарнерат акиворлу We are going to make a film. Пивисулерсааруммик тивиккут канаалинут филмилиуссаагут такисуумик илиманарпорлу Европами Данмаркими калааллит нунааннилу таассума такутинниссаа Европами университетит илисиматусарнэрмик саммисақартут сулеқатигаагут тааматуллу нуумми илисиматусарфик илангуллугу тааматуллу илисиматусарфингаарпут инуук сананеқаатаа аллангориарторнералу тамаккулу илисиматууссутсиккут атуагассианут саққумиуттарпагут аммали тааматуиннар пиниангилагут сулиаттами инернери маани умманнами иннуттаасунут аггуақатигерусуппагут аммалуми меэққат атуарфиат меэққаллу ангерларсимаффиат пулаареерпагут тааматуллу икерасамми аама таама исиорусуппугут икерасаммииссаагумми пиффиссаруюк апериваралу сиуниссамутсуут пилерсаарутигинерай упернаамут утерутта умманнами иннуттаасанут таманут аммасамик иммитсиннут илисаратиссаагут пулаартутсиннуллу аторtuut аторлугит аққарниссааннут периарфиссиссаллугит тааматуллу сааттуни икерасаммилу таамаалиорумаарпугут expedition in the future we don't know yet. Сиунissarlu пиллугу апериганни има акило сиунissами илисиматусарнитсиннут сули пилерсаарутеқангилугут унгасиппаллааққа нериуппугали канааллит нунааннут ангалиссатсинник утеққиссаллута иммақалуми аама исситту алламик орнитақарумаарпугут аамалик киссаатигинарсиннаавоқ киаттунут мисилииниссарпут илаанними таманна киссаатигисарпарпут кисианнили исситтор иннерунгитсумик канааллит нунаат луаннақарпут таамааттумигуна таама сивисутигисумик мааниттугут нахасиуллу периарфиссиппарат намминеқ уқаасеқарусуккуни уқаасеқарсиннаасу ималу уқаасеқарпо
ассут нуаннеқарпут калааллит нулаанни таама тикиллуаққусаатигиатта мааннами илақуттаккалут нулиаралуернералу марлунник укиулик маани наюнгеқарпугут ассут нуаннерпоқ сумиккалуарутталуунниит тикиллуаққунеқартуаннератта уатсиннуллу нуаннерпоқ калааллит нулаанниннерпут оқалоқотингератсигулу филмилиаат такулаариартигу оқасерталерсунгиккалуорлугу нипиталииннарлугу алуторнақиммамми. So thanks to all. Comme toi, il fait la sieste. Bonne nuit. Tu lui dis bonne nuit? Bonne nuit, petit phoque. Qui c'est qui sait bien nager, Robin? Il y a le phoque, il y a qui? Les pois? Les poissons? Oui. T'as vu sa queue? Sa nageoire? Il nage. Adios! Au revoir. Allez. On le laisse dormir? Ouais. Au revoir, Pop. On lui envoie un bisou?
si jamais on était dans le pire des cas, il faut être prêt à envoyer au moins une bouteille d'oxygène à 6 mètres. C'est pour ça qu'on prend une deuxième bouteille d'oxy. Et toutes les lignes sont dans la touque. C'est ce que je disais au début, hein, on connaît tous déjà l'organisation de la plongée. La seule différence, c'est qu'à un moment donné, voilà, on va aller à 100 mètres parce que c'est symbolique, parce qu'on a fait aussi tout ce travail pour passer, disons, aller plonger dans la zone, c'est plus ça, quoi. Et à un moment donné, c'est la profondeur qui est symbolique, mais malgré tout, ça reste de la plongée sur laquelle il faut être très vigilant. Voilà. Ok. C'est tout bon? C'est parti. Eh ben, C'est tout bon. C'est parti. Oui, Robin? Ouais? J'aide papa à se préparer pour aller faire plouf. C'est ton masque là? Ouais. Alors moi je lui remets un petit coup d'air là. Hein? Je lui remets un petit coup d'air à la lyre vite fait parce que je suis à 120 bars. Donc tes ordinateurs, ouais. Ouais, nickel. Ouais. Attention, tu l'as ouverte? Ouais. Ok. Un bail-out? Ouais, ils sont les deux là. Attends, je vais poser les jumelles. Ok. Là tu l'as mis au... Ok Manu, tu peux tirer un peu derrière la cabine? Ouais. Yes. La tête. Ouais, ok, d'accord. C'est bon? Ouf. Plouf. Il va voir les poissons, papa? Oui. À tout à l'heure. Bye bye. Bye bye. À tout à l'heure, papa. Robin? Waina qorittuasinnaavara nukappiaa anaanamini taperinaqarami ataatamisut aqqartartungussannarluni itiartiivillugu Et est-ce que itiartippa toi, tu iras voir les Iumina. poissons aussi quand tu seras plus grand? Vous, non. Non? Tu veux pas faire plouf? Non. Regardez, what is... Tu veux regarder les voitures, toi? Oui. Bon, ça y est, j'ai mené la négociation.
essayer d'envoyer sur les bulles pour voir. Hein 102,2 et un cœur. Bon, c'est cool. Bah allez, chin alors. 702 mètres. Non, Allez. chin alors. Les deux. Voilà. Pour moi, ils sont trop loin. Pourquoi tu veux qu'on change de côté? Excuse-moi. Ah, il y a le mec. Elle arrive. Tu la vois? À tout. C'est bon, je te confirme, on va descendre à 25 mètres. C'est là où il y a le maximum de chlorophylle. Super, bon. Ouais. En bas. Redonne un. Je récupère le bloc, je jette dedans. Voilà, comme ça. On ferme là. Ouais. Ça sent mauvais, hein. Ça pique les yeux un peu. Et j'ai le logger 440. La flotte.